malungil itasil silmira aradruk mosbil tonin mertial toko betser program rangau sis akla umiro to son miro el alitasil se kung sa amal mertewang mga makambesa agora co-host tial program rangau sis akla Mr. Wilterma ang irmang tiragi dral gestra makbal merenga sulil سبيل بيك التام الجيمين كذا قلت أود سويد الجيل اللي جيل وقتهم تابع البنغلي لا بلور بينه مغملون اللي تاسيل سمير كميل تيرو ربع كذا مامور program رجيد من باقو درسي اليوم المرة كان مرقول يرول تايم كذا كو مامور رانير ما إلا كذا مامور راويلتر مغارين سيل سبجكت الكورة سواء ما بودو ساودرني يا تايم ngabitar kau Mupong nga makambes kidi mo sis baudos pa maragil ko timo maral kasi uil karaman ito lumol maulgi mo demo Mada kaman sulang yoele direl dibok iso Jesus nga ka man saka aku kumdas man sa subject saka to borngi malubak mo umali kada mo kongo cloud suringi atya laigel to goin ngarngi el aldilo saudara atuta akmo breakfast tara au red rooster ngani tara bui kan menanga kalwase wala man amat tial show e moranga kalwase ding man sa obom mogel wase gira adal bela ngara mal sa malumen ngara ko pan sira kabelment legal el dogarak magarni Nengoseng gora man na mabuto ka ulgasuma. Arador olbila igagida tingel aktirol man logor omray ka logong nilbul nga sa arador olbila. Amla gora domestic tire ngoy ablal bola ka lo dangal gida adra blu ebla volte ka sahay dara. At gora baltiksen. Mulgoy lo sel domestic nga namo kituk lo se truata olaban mo presidente truata olaban mo group tir. Kita ada belua koram na modia ka ahiri na modia ka kerdi kora digalo subudir gidil dire na modia ka daspadal kato kala di gid will find out al bibinin kato find out al adang alay kirbela malgol mila siya al adang amrigel to am na magarang ngani au pesim na dubel toy na kora mom traveling maral na mo botoka program medu for example, lang gil orang mal discuss adlin happen mga domes at toera arbulis toera rolela omlim rom mar adl dito basa raile accidental mat mga program alol dub ala a seat belt luaseng girel morngi mang akola di omdas luase abebi raigal togo Moses kelel gora ungila bodo dengel luase ngara agora atletail ngarmi ela magadam amru lagi gidil toy example ase ngaringa statistics lo all percent telang nalaga amla madara selam talmallen mulai elendim lakal ngala kar sitra ngala emergong tial ngaringil campaign ra akarsita agureng sengia abebi regal karsita algo mga naklara ra 100 tala tirgal ada dirgal ngaringia malgol masay ka kadang magarang maar klalo mutangar alayan na lugot ngania afril lo mastri ding akol andas masay esel program ra Arbulis se gambes el network de lo hace mal promote nga vice president minister public safety minister justice ma director Arbulis mar adan manogoy lo hace mornia a chance na speed limit rarael mainly in Campak Road emomrula sa enel morarael ekada follow Ise agora di lo itukul to ko aja lo sa dinin mo gire lagi eringi makko andar na sa ulmong morngi accident tan teragak ra bakal
el bol ngilan adlo makal yang naamo oge kare na matamal maka arsit kalil masit pel kalil norail bay mo kare ospel klalo leng modial abulgula dola leng ngora dimla ka report el melo ase mlaya sera gim gotel morulital gotel la aging mo registera mlaya mornya amnestira aradan bol registera mnirin namuk torra al register mornya ung speed limit rail kamama moltau tal ula rail masel time yung literal disila accident ra ar lima rom speedo malubet magara anga domes yung mla moriora telal basen malubet telal ana mladar al sila mabodo dange effect raigal luror doru alubin result ni yung gadi dia bon mereka uror seigir ela truk promoter imoratoy esel gora man mo meringa rol de suega goreng setel programme ngania pulis el mereder al pulis mudas in charge area traffic malgoy lo ase mal bertoga problem ada blue ligen dia kalungil excuse tel la toran la masel de stobra yang masih nga mal de game semlara makarang diat sabihin ng okra liga makasak bak malugong murnil kasi tila dia niya la amul men girem lo sitpel men girem dia amul goy la girem tol excuse makora mo unda sulen ay ga bibira time tial community police lo gorni gitu amesa TV mo gidiram sa adana marigel di gote tomosia adan mo godir alo loger ni lo asi alo loger tilo asi tila angora lagi last minute gumo se mo asi dia nga ili saktura se bom do len dia bol do makmosio gil manganya amlo wala mo to de tol lo asi ngela police mo telgibel mornya discretion ngira adal mislen ngoba boys ang makarang mga babosan mo raguk til durmi lo sa bom stop ya lagi gyo tira gi makarag ngale bila time ko dos pe adjustment tergi raigal toy di se aguk titara example bulgor milas kadora di murura la di imulgo to tell di dia albor ma aguk tara example bulgor niya direl tora foreign workers kadok mula aguk tara minister amulo ase girel kita dirgo spera al foreign workers lo no sergi del de pelo pertel ya radra blu aguk moda lo go el dilegal digato tao tok mula ase tirga ultita ulor men dia asman morgi bukta toil bukta sendia al marang ni tumul gor maguk masak mula ase dia ka morri de tiwala da Bangladesh ko dos perti allora le mo dia ka amle del bu mangana mungukta toilas ma minister gal super minister el mal respecter ngirak mula sendiak tumor mele tumna itialla munggola di ka yang laul das mo ngal bu ikal mulgona nga ge mara le nga ko om de sole mos kita kumda sen dikit malaman na ikal toy malu benda ka tengin mungara soal mo betir ka gid mulgor tir elan ngal mlamo soril maran mra merigele ke dia kalmei mengora mo country dik nim telul das ulwase bem rei dia kablima mendegi megong atimam lego emergong etirgal guk ngartianga adia kaloreng sergi dulwaise ke da kai ngase soril marai mengora sa loger kamilo ase ki da kalle lungil mara to kora mo ongil ga ngai git mar adal mangiti kai kargi lektira kalau mesa session orbi la tora budget la sera Augustori ma Augustori 1 letem lepas la budget la second reading ma la reading esel gumesen kemal bli
Ngivi luldas lutubdi tikal nga nabitang, namely oya agumesutil orkmaga Rodim ama Vice President Takaray Mario ma anggagi dele Minister Dr. Cuartey ma anggagi dele Sengabaw agureng sa tirim diakal gora nga malasay na mga nga Dr. Cuartey to asay ya la bladrelli made lemna mutela ra al diam implementary baim lili alla al suldi bdul mo mere mukmal always mutilgal guk pe bila ase haled lutul subi mumna mo 17 years ul dial lo subur ngi la tak mo haled lutul subi mangal imo mululu arwa kana mululu ase mem de mul molla edo trar ngi mung maknit de ngin mo ngil man ube de bola dos peni ngora mo dia ko ngil lo ase tirkang manarnya uriol lorur ngil girai galto seldul mo bom hale bodung ngil subi tamran mo subi ni tala ni mula clean merel table ngi tumagarang seltur mo rolbi emerwang model malara ke dia lo karani esal podom tawe Moses tiale 2020 sel plan el drilin man le spend up 12 million al mori takmana se halle ko do meserngi mlo mere kalli me maraga yo ele kadir dia adul wa se halle de bodesa dia te igidra medel men mela ela tukmana se trelle imoral la al dulia plan maktingan mo se give ngakadire kal wala mal confuse le Guarda, dia ngek masegin, au lagu kurdu la toy wase. Laboring ya policy tel government. Wase ay gagi ay gel toy dia kal sabe edel di moda, el dia kal no tur garal blu. Lem lara referendum. For example, la tora ay independent. Kidu tel na se kidum le ka quadr nil toy mar mangalir adal mlado lol top del gidel mo independent esel gumes ang mlamo oiter toile aklbut ripita president tergidel ngan ngaring ile alanga amlamo rata guk interview emula se kama malaja al sabang independent agumda sa igigidel basic toy mo aya tora constitution dia kal gire del di mail amoy gire mo adrablu mal adrablu tidir kal nagib amr gidra se mo dia kal gid tirgan mang takle del albon nga sen kyo la ni moses to ase bere bom dil kamila aro ni egidi follow emra lol to loise elang sen kyo ra ngar long del tal tara tal teral madar ni la mo nga mga saro gimel basen ta I'm losing. Nam mereka 20 minutes sama di pun mose. Ya, ngara ngani kam kora. Oli ang gusto mo mose sa ngara. Dulu tengah saya subject mutla 7 minutes. Sel adi imol character cool describe album sa si tial belum moral akas kali. Malah appropriate tilan. Dia nga ramal pasaro ko ng galmo ko tiwar giruma il mal confused. Enggal nga kekere kural me kul mesin tartigele dimlem kekere mo het quarter mesik class la manne ngar bablar mal madenge tokor or matigel la or e gambesa akiri dal confused in 1 + 1 atu ndas el motrim mai ga masuk mga adro ure rural bo tra dambige medro odengo warrap dambige omraringi mar adbela omraringi elal atemel mral manna mo confused mga makla direk mo bangkel na moraro male bukti buku tebritya selol korgi ngaruba kamal mral tulos mral sel do mesra tigal mga taklet marado kaka adir kamlara fijil me aknor olbi la fijil mo observer ngari asa legal legal mon ya adra fiji medel tal million ya olbi raknula tira amal bli ngaringi angel baini maramal loba kabmet angel mle general solda ruya kabmet take over ruli mo yasekyo nya masekyo namo 10 years ngar office
Sigen dia al parliament. parliament. Oh. Misal boldo orang mulko gelurerel mga la government etrigelom tokol tablol political party ngarinya adra India mangarinya yang gel rambuka gemle kotel berwa government trafisin de soldado take over tadi pesa mal tademgi selong tatul mamre tademgi selwase ngaria tablol mondara si to se kemiu atil melia sector 2016 tetil melia sector rulela sa sector ongarul tol gornya komlangwar adra koreal ngaringil lida koreal mlamra Fiji il mol kotis akla lida mol arbula bisa team to station o magite sales na group close emlalo na government litakmay de trikay gitla men selo sungi kari ka ruwa clear amon darti tirgal adalo ba government to ba ngilap to senkyom tirgal adal go kanta mo ok plastic ela seguida com mes ninguém Tletara government tergeda subir tial demokrasi menurut government kasekyo. Ela seguida com mes sem ngar English. Aka malo mes ablu English selebora. Gel prime minister tigel nom sila sekyo. Amodo ore otobedia yo sagartir, otobedia program tira ulla sotti. Itirgel ngala bitang ako omi ringilo setila kasak tila kasak. Erulo tigam selo toba tial toy en nobi. Aquel til masuk Maria vivir de til ngaria riek lorani mo suka boket til eta pesel kumu ida tamo mreng la dol bil malu betamo smodil mo ngil yakal men sei kita ko mesringin ela problem belau nga mal absorb tiang ra mal dimle gerera 50 legislature uror ma 6 legislature lo adra 7 legislature ma control bi yo sel ko mes tiara ikal mergol ngar ogi merake ku mesetial trata government aquí elam la morsel point ligado de el wase tirgal adra ngara do sector til mongo tom tera wata le ga mondai mal maklor mondai e tira dia lo sao nga mal clear ra nga kamna ko trobi mal clear wase kamam dul ba majority sel ki bom oto de ulas ya minority aguni wom tertib terin Estamos más trigel ek mamamleten mengerdo otro mamel big time agi debate lo sigra mo sel mo o dollara waya a president Trump sel ager lo rulo iga agi besel challenge ni a question ngaringa iga bring la monda eta se entara git maglo mo agi o mungure mo ko sen eta adu mai gandi sel boringa agu tokora boy Ikut mau besel, waktu baru sudah, begitu by the time sel top dah senate namora house top, eng nam ketemu. Malu ba kabangar sel, mendengar sel mondara, aku terlalu bi sel mondara tu korang udo, tak angari udo. Member sel ketemu ada dulu multikal ada strike melo ba trilo sentinel sudah 12%, mama sel 7%, ya administration sen dia udo, mai gigit ay gel tol giredel mi aiga. Di ko mesegiten di kaya kada tarada ngar obis ato mesti na mo karurul e kasabak e mla mo tiri selo mesti wal ko atiros artikel duli tial en 2 miliar mula president mo da kasbe la programa ka sudi so 2 miliar mula ar mereder olbi magram masar mo ngi mo akire nga ka dire la mo ay kaul na mana mo klorar mo Kamu kabis. Kami ako ra kami terko. Oy, sel Mr. Wilter amle mention tial sella al magatmok mo o mesa ikal speed limit ra kampak road den muter mo o checker ni sembral kora ndi ako dengali klungel seluri ore ndi ako dengali seseng amor require el dungwa road engineer el ngul me sigil ngul merbela we tel amo mesa ikale mo medeu maikal mo ibogil le wase ya sumamla mo murtetiang kelel bor segid detail I don't know litia Mr. Wilter korsel ay gagid la amlam gatmok le diakal blam gatmok le implementing regulation ni daksal actual recall se tialo urang tilob da sel administration ra to review ang sel ar mga sawal umang Tilop del olbil, el ngarnya kasingil ang angar erul dart el top del molla
Hindi gay gidel implementing regulations. Nga diri kal makatmok brula say. Kadam lapas mang diam mate el kaldo el hindi diri apo dospe. Ngora makal kakarsel el philosophical thought experiment lo say. Al sugum karar ngar oreo mala amugol. Ela ka adal mlarangi mangrir ngasi. Yang mlemay karasaon da sirarip sil karakar. So say gid mang self mul meri gagi la akmula say. Lengar niya amil tamal ay gala kata meru kale bay ndia ka dodange lo asing ngara ay kang meru la ngara. Saya akor omesing lo say gid. Hala wala gubes at insure. Kabo. Ngar niya amil tamal. Tumital mo sa news mo sa mga aksidenta adal dimla. Oh, ndia tiagit. Sel sugo makruli arael. Yang masih dosialo arael. Yang manggiran marnya ngari aksident. Yang ngar niya lan merulu sa bomo ko ka tiagira speed limit. Ngway say hindi tiaga bergula say marnya iga. Hindi tiagit. Tial tokoy seat belt ma child car seat. Aiga ngigel proactive dia ka dongi ngil wasay. Wangir makal masada susay do say motela susay da kada magi solo bodi gal magsipet rel aldo meser ngil wasay durang okla maraim la expand al more bubble da ma distance ra commute am mo kamangat mandira kal sel mungungil adira kal protector tira ra adam au era the boss ay gidel point tel boda blame each other ito kat maklit yan la ngi kay gidel la gumes lo ay gid but unfortunately ang ay gidel baby ra la adira kal do mes ang maklo tutelel walak sel active campaign behind ringil wasay ngutiang al dire kan mo kut maklil tiang ato speer ngi bring lar ngulaw rior olbi da kalulaw maklisi elaw do swir ma au do o har tira termula la emergo sel da bora gal implementing agency yang wadi la mo ito na ulak malgor tal to bes biaga de speed paise elai nari alla la marul imloto da regulation rin marno marin tumle implement rin magadamlo spelling dimlo mo ko maya da spelling ela ka mal mut lo se tia problem example itay del toram lai mlaringa I remember akunda sa yola madangi mamoses mukala madir mangalita mloria bavier el tuo na mamlani executive order merul gumda sengar masa merul gibile gamle mgatet ngar office mula temel temela gulin jaudi ding merul wasi dia gamla ra gamlmin tel mara ruri ural masima gamlmin era ugul mo pargal olbir ralulo sel bitable abus mo ise yo elen dia sem la ni to esel mo urore mo uri sei Abo mereka kamu mereka yang alam lim. Al sugum ko girem lo pam lail 24 hours le kadara dengi mal ube kadara ngaral emergency. Mga allow do lo pam lail 24 hours le ngala 24 hours call. Ngani ba biel sil muskaw mo bang astobal ka pulis ko munsale lang musel larga ngo ngari sel dashboard natin ay ring nga role bill Menguai say, semua mau itu, aku orangnya ngambes tiagi dah, mal betak mana, drul, dia kata follow. Tara example la budget, elang tadi baik tak orang ser, tira mal notogari ni toilet, tira ka amla mo jalo supaya unified budget, tira kal senator dir ka on kadon ni loise. El mol monget mo di baik telem, elang la mo olbira kalularu era boria konstitusi. Mang tong aad mabilir ni maad mabilir. Mang mlornya question rudim amle question ra a process lo seguir ka leblada itu tel process. Leng sel mlegot la ra budget amle trial eliminate age gidur rule momodia. Mornya channel wasal sum ngarnya agang congressman el constituent tengi akumulasen soma ma pay raise maluin soma minimum wage endia di lungul ma ulale logo ngil tirasel gumes tire tibi sorry ngara tv mulasen ngaga obat talbin
Ngirel mor obisra presidente mor arad mura budget mutungulo tungel suma presidente amdas mutia ise. Emor olbil mitutsegerni. Tirga mo kau totora dong lille. Angga idile senator tabliwara mnase. Ngagar sumak no hotel gingal. Igel tola skula di guldubul das begal amoita. Nga mnarulil ngwa skula goto club gurang idil tora abelmi. Sei gida ule sella am katmok le gambes amrur ni mangmorngi system el dogiumi. El sugum gida di ma awisa presidente rogul nga ukania sal mangagi. Ndias me lo ro taltoy. Mangia system el dangarngi adul garani kedamle adap tangi amerikel. Letial tora budget amna ada amerikel melgi. Maulak mergol sen ngania toil ngani experience na sel toil akmletar adn murur sella el help murur ngil implement sel section na constitution el wasi aro gul revenue motmu emor omsangan e tuo modologio alla rolbi el atrai tutra se ngam dida do ngi gal federal ngam dida do ngi e galudo la Taiwan en tuo e maudo tra kampak ta kwa di dia kadoni emlabe selo senglar ngi alla ma akolam lo ulak masako lorur senator isala se halligu aisergi tial molgor ngil somya borngi ada blarngi eri pil alla edul namberi ase se ongelon lolbi le ka til melisela mang mal somya di ba mul medlu trulim molla Tila gida ulgor ngil wase. Kada mral gora dia do ngil mo gida kada morgi. Agum dasen daw ngil mo kada na en suer ngindi. Na gum dasen girel mo ngi alda do urgi dama. Diaktul gida di tawa akwase. Lebornya telgi cloud ngir al ad. Tirgal mereder gida bol ad dura do ngri. Lelang kidal adra ulu magardoga di auto. Mar mereder le de motora di mlamo auto. Mangarnya rulak ma president Mardia mengaga respect atua politics. En diesel bol politics el gire la blue ya gumdas en arnya de suira democrat ma republican en di giritan nam sam. Tamlo kayo yung molmong elat gol ma alilak la se giram no alwi. Gire de motaw de suede dem de suil mangara bol nga brigel maral bodulki. Saya kira di tol koram lor ni guktul de suwe Mlamring abra tapi kerana mahal baik. Ya hal itu kadim nak complete statement lo. Or take the subject. Do you still want to say something? Dahil hal po ngin ma. Dia take the subject tra atukora budget eh kemudian dulu matletar omrule. Len direk al masar mude la dia kada rar mude letel blu ada commencing turning upside down. Tu mal di mura weather. Komesam Rikel direk ael ul mangau maikam begitu tial direk do mesam atari maya lo wa seblu le moda ultas maya mladu direk katal mul mutikit margal kedem dikas sebedar ada du dia set maklumur adi kumdas sel ama seklo tutel sel borat kora buai wa kora hablen mal best policy open de boda anestra du aku mesri gide kamu malged kara arbebi regid maika namo mota aren ale dungu tial budget for example mal raung kurgi le direka kisara igal morgolo kimrak ke bala politics belau batu kona kabmen lo sen magarar el agro dia budget tayo sang el almerak morgoto even million madrengel mo longas audia adel ngarba audia ngara kabmen le tela itiale with tela ngara private sector hara tax senkyo at 83 ay igel mal dingi badanga imol longal imol blaike ya mo krebebil ngal ka bestria kali ka bebil oy lomrot abubura bitak ige dia budengel wase tirgan tel asbi il masatian dia itirgal adal ngara ewil tela badrengel adal uro amba bul ade ngari ududi mengagomes ngi mal makitrom rul yak malul lengitra tirgal ngara aknaw langit tirgal ngar olbi mamnu ta president to setian dia am relia public hearing ringi ngutial budget tia yo sang ringi o multiply 91 million egup nangul mo 92 million ela da senate amla ko ngi udupin bola o dia mora house 94 95 million
mangmalungil, hindi ka ududam. Ya kami ngingat tilam ter mam, at least sebastria chance ar other belaw. Malbolo to patol swil girel tialik tiagi mo affected tir. Legal udo del bomolas el 3 million adar ngel mo mas atakalmen. Audo dira wai kit ku tiak ngara kabelmen. Mal dia kal make sense nga. Imrogo ela bumes el sil centrum aim musin labo. Di model atrum aim club sei mo magim de la rak sel yo sang girel motmo. Imla pas la senete ngara house. Ma agriga watya. Hindi ako at least next 15 days. Siyempre ko, mil ara house room te air mama tastal stay. Hindi ka mo asim tiam por Maria at liar adro todo lo suite. Tuguri a delegator Orion, el chairman na Ways and Means house, el omter al ata 80% al ata pero quiero Orion. Ngarinya lama tirar adro Orion mo matingel wase. Ay kalu dudil mo spell girel tiga ako al ako to klo attacks al harawing. Hindi akti mear mu rabrol gide so aga buk tire ko se ketemu accreditor ni ai gel to gor so de la to audo emla mo so sa pension plan magmat mear mu lo se speaker ra house ma presidenta seneta di not magot dia me timas to da 1.2 million mora ss 1.2 million mora tiale to gora ma civil service pension ma issue ase nakadir mas aru uling akmlangar olbi aglulaw inga kamlaw ro Congress sa Micronesia ma olbi ra Hawaii ma Congress belaw masarum ko si tigal ko lui matewi del atra Congress tigal ko ko do swim sel do speaker ma o consul ma president so so ali tigal di dilur tilos temlara papigiri was gimbalu siya abiyan mo kakamaitilo si botong na hindi nga ulong kutu maruri baru maltrigal terul sa elit luay say lagi dari nila petition em lertiam ko basaw ng ilo lagi to clean nga udo lo article pension ala kal bro ke ko batabal ro hindi say gida Kamu kami. Ngania di kada response ang almorsay margo ma nga rubak. Malungin sa petition di siya kal enough figel 1.2 million se pension plan 3.5 million dollars 3.7 million dollars sa dospe ma 1.2 million dollars one door der sel dospe erngil udo udol mo umer ngil sel sum ko dospe erngil tarrak 3.7 million umer sel ngal sa sel ya 1.2 million al adis adel ngu lewal buil ya igele al buil ka duk lemutul mo mangarta al vat yaludo ngida del continue lo Kilaya sana besi. Sel ku comment na almora Mr. Wiltera akum da sa kami highlight ra kamla expose ra issue ra olbira kalulaw sel mondair tirgal adra senator sel walwase til angram gira ngarngi ma senator is alwase tiang abla ngarngi akum da sem telat tirgal well ngau ga inda ko ngai di telat leng tial olbira kalulawa sel bol temla sen kyo tukanar mo mrek margo ka BSL May senator isala kukungirngi mlangar olbin makatekat mamatangala history tial tokoy mamatangala semlarngi unified budget tergi mlarngi alla sel April ya kadot tobdi authorization sel July margo kada mo mrut yang appropriation siya igida process at tirgal guk masawadriya kali lakalo dangali sel india ka history tial tokoy lesang ma elat di start te wasay ay gagiran makaran kaya kal realize wasay etiam larngi mbay mem talu tel mor say gidel la ngaramo atang makara Biang. maulong ta iday ang aniyar madangay marja arja kalo dangali tial process Kambesak. Madangli omologori man maral to. Hindi tirga ngani ala. Ngani ala mululay kalbi. Ngau gay, hindi nga ko ang bok muro ay siltoy. Agum na sa radyo olbila madanglit kali. Ito asay. Diak, no. Kabong ngay gel moreng sa tiagi da ulak no madangay ka. Ngani nga website talom ko dong ri mo sa kalam. palawlegal.org. Sige. Akmlo ri say. Yo asay kapas kagay gel rogula almlam rule gidel pension. Ang mito. I see. Makmile sakluit yung narin. Emergong mengaringi segi dalan tiai gira SS ngani ribaitan.
el mal blagatak lo se agavelmenta girel lo ay gajid ludo de maldar tela ru era bol peuritan benefits edim lagarli elui me marra lo dangel mundim lagim dele mga takringel me ulak mulo asay dia kalungi la bolgata pen SSRR lentan malela kabalmenta ikaw dudit tirgal adulul malang itang mail guk marang odol toy mail lo abang kamarun lawan makan menggiril mesai gile lenga ka onggok senator review ala al mulmiak mura ada kalau sebagabo mesatya lo sa ikang ngaran mutang alsel hindi ka sakal masadon hindi ako tulias to arang lel to manglabay sa bebe mula sa India lo rulo redi Dia kan yang kita berulang dari dia kan orang mau ke berulang Tidak nga berulang dari. Tahu mesej tiro setel di baru ringi, tiga kita berulang di baru ringi. Tidak kita di tim mau kau klat ke. Asuk ngeling ngaka berulang lo maklat ke ngaka okli wasi ngaka si lubil makana. Di sumto okla kadin mo, hindi na kangaran mo. Asuk mo ngoro na kadin mo kasi kamadian lumbaran orang mo. Ito emlang ay kita mertia. India man nga isin dilin maral mlimokte kasel. Saya last statement regarding that subject kita para subject ada berulai kal panasi yang mura baci. Tirgal ada di mol ada sebel chance panasi lo lem batoy klong are le mudu uldiwi. El activis kami lo ultel urior rogir. Kagiril nga ramadala presidente ru era September 10. Lingiril nga niya lu club say Lengaregel lula olvira lula. El presidente omadik kertim til omadik kera president Michel kasela bong lada. Lada September 28. Dia malu ng September dori til stobaklo. Dia malu di force saying ergi. Hale the predict and so meu. Agumda setel amo. Uma special session lo ang irulia continue resolution CR 20 dori day Bisa kita. Kau ngaram le suama subject mo sa interesting subject. Dia nga amal el invalve o mes tial senkor ngau. Di ka nombre. Idelis. Kau ngaram le yo ke besada. Ngowal ba central ada ngau ram lo senkyo. Mana? Ngowal ba sento. Ya gomes sendo le rura kana memo ngowam edel ba central ada mo senkyo. Yes, issue. Ya gomes dar ada dia kal kakroski masenkyo ngorolong. Masenkyo ng esar masenkyo ay kalbe bilas ni nombre mangiwan. Itiagida mal suwe karong kuriling mal disturbing. Ako mesen di ada di kalom kereu. Arada di kalom kereu ra sengkal ada senkyo ng mom karang Emil karang ra ikal salngar obis mal ngar obis el amak ulak mo senkyo ng bom karang. Mal dia ka senkyo nga usal gomes mal dia mal dir murtra klawat tigel butokar adrid maguk sayder mal area kala ada tu garu ba kamle malas el malara candidate el med metal el natu samle ngi mal ngara lusun metil morata sa malungin masada kalungil tu itirgal ada dim not magedi iliti ngaka mal sia mal problem ngaklen akunda sa setial ngauro lel belau Betial sistem rata omred lo ya ka ikal tenel gebli maten klo bakam na ngaul mi bakteri kal di melgol tiri di melgol na betul gol wase al skuma ulel bela talmal aul makal mokla klo bak maiga ulel ram mokleme ila skuma de makra simen tial belu ro ngaul ram langul sois para reom tial belu bela talmal ngaka mal dir ko maral wase ar ngaul angara nadi RT wase lagi missional til kot maklit ya ya bumes ang ngayon namo ngara elol merak elang gal malbin amnel otak mamaruwa magimol du borni mo ka ngeru rage emis ngo abilas mo ngil tomle emis te diol da lakr ni gal ken dra la kadung la ada gele siam ay galo ba master degree rita soldado adine tel eru rage emis di ilitia kamalmente mo ba oh Mengbai kaki del kuk kenoski amlon ngul mol ngabilas ngulak le der rak igal mol gut muklilikan e ko mesringir elang umlam itu tra on ledra Stephen
Mangkukso kal mo kera Stephen was kau kuk ngara kam laru li kuk biliway urgen mol mo ela kam kisah kam ka benon hindi ako Ako na sa sa kasi ang lat mo karon ni kami arong maral. I see. Dia kan yun I dia kan Imura to koy. Dito kaya ngidil ato ko ang galam lat mo karon. Dia lo makarne. Tira akmla amlo ruba kalau sedia kam ada do kumi ada orbil ma ka benon so de kalma. Almek la ada dia kala ada do edio dam. Di nga sige da. Pauren sengi awase mlelelak na neo. Hindi mo Moses mla Moises. Halo ko ay sir mil. Ang ayaw rakmal ang ayaw involve kan imla impeach ra speaker kapanor tit imra kapanor mla mringi speaker itu maray. O tiga rogul kapanor sa ka personal na tit ra. Ara do olvida di olda la kartil mol mutra le is man to top. Di halek paskaw tiyagi. Ya kada makarargi. Nga kami agar olbira ka lulara ka benora horis. Ada ngayon na ulto ay say. Di kliwa ada ngayon, kami ada orior. Kirgel majority ada ngayon rakyat ngarbe, makier amus, makier tia, makier akwa, makier gen. Mandi ako mau marang kali buka uror, rabalu, hindi ka katan mesama, hindi ka katan maado. Kami ada mo tong trira. Kung agam sal mati kami trira ka benor kami o misin dir kami ada kami kier ngayon. Mang di chance sa ikidileng. Nga kami interview ra, uwehara. 75% ra ada ngayon rakira mabote sa kira outside. Tel mo lokoy makbil 75%. kami interview uwehara. Ngungil o singil. Hindi ada lusur bertir. Ada kalau tong lil ada uwehara lang ka kira kung yun sige. Mang siya problem na nga. Haul man ada bela di mo ben motor der bela. Hindi na mo dia ka pal tel tol dorur gin mergin. Lendi ka kaya ngayon so may teswela nga ka bader. Kasi di mo nang gal atas. Hindi ang bako. Lendi ka naman ang girin di ka bader girin ka. Di ako masegid masuk lo ide allo do mo segid trigal tuwa badra nga. Likum da sa nga o tia example ra tuwa badra bela. Kum da sa highest level ra bela rogir. La mangi merwang ayang di ka ikal baby rastita bom la over 50% tira na tuwa. Mang ela tia kita dero lo mesringi lenga kamna Fiji, ngari asa ligal ado olbira Fiji ma. Agim lo rabuan. Sel pong blolo, pong magim lima. Ay kita le sakaw akaba ang ngaramo. Akong malkuan na mo uwan din ado olbi ma. Agimong makos Kaya belum ko sa meng watya nga mangloy nga may Paris el weekend lang ko. Mas ko sa kablay. Di empty. Tam lato mo Australia, mo New Zealand mamdigel. May ay ko bela. Alam ko na Nursen na bela maltok tam. Ay gal blay a deserted. Paldi wa blue up, kana wa blue up dia. Ara apa igel ala blue up igel di ba madabar waru mo ay say. Tiang apa phenomenon. Beesel to ko ara sel ngaring ingal blue. Mudas wala to ko lang na mo dia ka subedel. Ikaw ay padlo ol mo kortiang. Ako mdas wa kadal aga kita tial mo yo lekh rigid ko ko gurit sa ala alwid to ko. Lego mesar ngalged mar tigay din ngalged ruang wakal maral mem tigal ngalged. Tigal di tokdal moram bigel elaga de la gobera media meeting reli to ay so se waya for example la official labor at tewang al gotem na to the last 30 days ma finance mo ali tiga overall at tiga ngara ngari legal order immigration no se al ko to gen ti tigal met mga parar ngaligid mar ri al ko to gen ti tkaw dai mlatra bleeding ma ertet Imako imuada akilto. Ara sila border border ra Mexico. Ya bulula der rogirar murtur buduram brigel. Kid adi imol bulul blerngudang klunyolet ad open ra sibel. Oy si. Kita di imol bulul, kita am kakarel yun sila bulul ad open sel esmereden. Siya mting wa tim aklu yang ambes mo kera brigel. Lengkuk mlang ada au de swet. Neged mo malal na masede o me overtel barada isel mo bululirar barada. Oy si. El ang Ako mdaswang ngakatilgi problema na adram brigel themselves. Letadi mngilo asim re oitid. Bakit di miral mo obul, bakit what can you do? At so kuma across the street akbar na lay tilgi ngil bulu to kaw daw tilgi, ngaram ka ngartiya. Di element mo cross. Ela kau kumla ko US Salomon report dia. Se report rilia Dr. Salomon professor at New York Kennedy, President Kennedy amle Rilil memsubri. Ngay siya. Se report ang malak. Ela sel mo kumda sa tiap parte se plenos temururugid mo adra brigel.
Kasi kung mal o tuwa ata sa iban mal anak ko mas tingal ko adaram digel mai ka emla oite ka. Mo mes dikit. Lendi ako sa so del adra Miguel kadir ko lama passport rigi de emna fight mo creator dual citizenship mga hindi tial to economy abla le be karuba ka mo ko imol to yak tira ko ra mo ngilong berari trulle ba kabel met rigi de mo diakal sa lugil besul dito dia kita grant ma aid ya adal al sukuma bila antira ka diom ska kale mataklam siya gut maklam keringi neng ginawa isi hindi ka tila Miguel belum ada rogi ra ko kuat mo kira Miguel ada Poland del berikata Rusia mai ga mati Miguel Atara mali interesting a company ang bigger elang ngar belau el recruiter at nice uli kan dia ka bulura bulun at libo atara blog listener at mot mul di mo malara ng ligir el mo igang ite kapilmente di lugar pere Nagtama nga lagi daw tamay. kita mlamo orang isi kita dulu di Sweden ngania at postra Facebook luas yang ada belah mati tok taru dia ka adel el gora lilang ale marael hindi mo naka-adal ko raman, siyeta nga man mo, diyak adal naman, I have to go, dia. Tumalagok, klubul-gul, bela, marahil. Como Facebook, dia. Atang aringin, dia katigaw, atang aringin, kita makarang, atang aringin, tiyang balo, tama mga tmak rin gilil, abog na simla mo, dia. Leng, kita, last adal ako, adal gilil, tiyang. Alam ka rin, adal rogoy, adi, tangan nga, sister nga, kagpiltig-irtir. Ito, ulo, tangan na ngak, Betul di part time, aku putar kau tu dia rengah. Shell. Raya Sunday. Betul kan ada kan lutel May. Aigel recruitment ng ngarbelaw. Aige argira ngarbelaw di mes mo maray. Ang why say? Lengaria $15 mas $16 hour. Ma 19. Shell labang to siya o May. Yagi mas kabli meletel buil. Emang auri siya kabla namo Cheryl down na mo mesal sila bro namo sa MLD ka sige ablim mangwal ko ra ngarang tango suka ulmong da kadibol itaw tang soft landing tango ikaw ulmong e maro transition ka ulmol mang other belaw sugum leswala ti al mamrigel this is it oh mari gargit era katanga at time era lang tiay git era lang we have to grapple with it ya tara asim ralol ngo tergi mukerdi ma soldar ngal ka school bela ya ulm temer belaw tiay git relationship git lang amerikel men takata lang all papers tidi way git lang siya start lo margong kita English speaking country so we have everything going for us ulm tawasay instead ramo ra Mexico ang ngowid la halebay leber belaw tedi email gitran ngal git mo mede tama de rais hindi ang magtimis ka last time men mede na mo ka teme Loay say yang alam ka mal fighter kaya gas ilagan trora individuality ra biti trill malbong ito mo tulmi nakawasya hindi ka fighter ni mali ak fighter ni hindi sel langar say Ebol teme ka lo sigira adan mo siga kalek el parte sigira decision abader nga. Tiga le el tela el ngara ngabar el tela senkura mo senator nga. Kada ba ilulla la mga niya contribution team. Ati abla ngul mara ka rila ok tri. Siya adal bela regard de lesra. Asum le tal ken ngam lungu yang mo kira ni yor datar. Ini senkura ngam lungu. Hindi subedel murtik mo amo senkyo germa niya ule ka senkyo. Di sel go ulgo bak mo ay sa tiak Ito kasi. sa mamangal ka raklam. Hindi ka to fight Di sel ulda subang kasi. Ngaral bela wasawa. Ngaral bela wasawa mo mesa. Aulak ko sa gidan nga aswat. Adra education ako mesa la press conference la vice president Eli. Maringya lerel galit sensei ta principal ila si mga minister. Ideal munsan mor ko mer ata bibiyam ko multo taklilera Facebook. MOE? Oy. Salvador. Oy mang sigira Kasi barendir? Mwase. Dia makwase. Elanggal minister amrur gidal mo sa bedal mo akalays. Ali tiada rurgil mo sa bedal ng lagedal mo kampita nila adram rigid. Gida ko kwase bemre mo ra syukam. Tira dia kal niya capture tial. Ang amadak ngatila. Hindi kasi tiya sir om ko kamiya miruri. Sir om ko tumruri sir ko tul important to ko bulsa niya identity rigid. Maka ada beraun madal girel tiya. Siya mle ko tul to magigilo ko madal girel.
El ang mlamo di just another stepping stone rak lang. Ano al kabelo ang dugol mo tumor belo siya ki ko bakara. Halo makman kiki. Kani on na comment tira gid post lo así. Ya ba mitya. Aka man na to karo nga kiti tiri le goto bakara. Bal ko siya tiar luar. Mlamo ba aaw. Dia nga resource gid sa vel tekira na lagi. Di normalmente issue así. Ngarnya la leadership bagiran other bela ulgut maktil giren. Maybe ang asyo ela mogut makli atara nganak pele kada mo ngul mura aldo adu ul masawadari. Ako das wa most important part ni ado sawadari. I see. Dahil suko mo kada ignore ringi, ito di mo gadi mara, di mo gadi mara. Mlamo dia ka tabay ang das wa siyak pong en sibe ka tekkera mga matala. Sige atara mal no. Al sumak mo sa el lekngartiang egel obligation sa mamil nga kung mga adi ka sa amil catch up with. Abay di mga arseng nasa amil lospera Western Union. Le adala ka na mo dia ka sa lospera klangar ka mam lospera egal el sang mam. Se imora mo mesering country. El malu do swal to gedlo mesering el especially gedel ko ma atobdan. Desel no mesering el kita dia dil gida al bangat ya. Maria bebira blue atal gero el blue na speed rulil mosel for example wa state of Israel. Akna ngaring bakeri mo mes. Ako sa direct hindi siya no mes siya amount raw dudir ma ngarba dudir ma ay ma professional lauror ma a school ma ga ungil ma speed mo adam digel. Ida ka bolo adam digel. Tapay nga mo adam digel Jew sama mo na Israel. Siya ang last subject to gid sila. Madela 10 minutes sigit. Magada chance mo sila last. Oy, meron dia kali mo dulu nga maka-open. Dia siya ko tumle ungil. Ako nang tigil kami yun, sir. Tilihat ako yung dia butan niya, dia kat mga yan. Dia malungil. Kailan ka mora last Igel suada subject. Kato mo urso ka Moses. Marawar subject ka. Aside ra igal blado sa. Dia nga kamal mura to koy, dia ko dia akmal ko kal editor dia bela akasus ra to ko ra klokon. Ay kal merkol tul playoff game akla pul mesak lo. Mal gired el mo tigil puta emphasis rigid ra klokon. Desak lo lang uswid up tulu ma badanget mang especialia ngal. Mesak lo belang man na batrak. Mal le akla mora kuran ra last week magumestikal ngal ka murtra. Athletics, hindi rin ako mesam lamgis ng cross country na rin. Ako mesam lang sel time o mga naklokol sa omsense, malngod ang ngimel lang. Hindi nga ka omesa yakuro yung last 2 games. By the way, wa isa bulong stata playoff championship game ra ko sa nga ng lela. Ngarba ed mam yun si nga kamal di ko open support ngarba ed wal do ti. Di mal girel long sa ortiang. Iged ko at least the borat ora sports. Lek malomes ligit yakyu imurak loko el kumisen personify a personality gida da bela fast show stop fast le gida wesi gida da bela kumisen mgde barmut mgde ba iga maul sel da bora rur iga da grur 300 ma 200 400 tel mo mal ma igel mre dringil mge kham ma kumisa yakyu mla proven wasi kada roy dringil ba kumisen gida developer ngi idregal mo adra blua mo interest ngi le sel sak nga kuran dang okla ko counter itul angara edel nar tatigel ko kumesa tiragel mirit hindi ka mangangara mo sel ba kuran dang sol mongkang mga kumesa tial ko algong moriak to ang statra ka pasngera game 1 sabado ng game 2 ya Monday ng game 3 akum daswak ko la gire ngul diregal mora ako especially kung das masih kita ada media mungkin motor ya isel Rigo pilgim mo ayak ko so da mo ko kita atulu mo roidra igal tokora politics mabibira mo tayo kita isa kita Hindi ka tokora ora ada klogol makko tokora sports ako na tokora movie. Ala ka suada lomis hindi ka sa lomis. Hindi ka me bodo lomis ayak yun dia. Ngire mo matagal sa ngari ayak ko mo. Yesu ko mo mamboring hindi ka sa lomis. Kaba udle. Ngari mas ka 2 minutes. Oy, dia nga kamal di. Ilmuto mo sel mutron tigel man labok tarde del dimlo gomiro. Memrom daswa mo at adura drong alir. Man me presidente gali lumil do gornile.
ela tegi da atleta me visita Cal State din kola dira krens lo se ngara kola no result lai kelo التعذير قول مول manglang omre Ikaw ko lang inumertiyan ko mo. lang omre kal visit makwase kada kola expected tiran minister sa la sabil me pere presidente ang masada to kola maklol to kola blula di tirgal gu kada hindi kal sabil me lo ais lo se gida program ka mamr tial bes fiscal year تلقى radio station nakabalment tumlaro leo radio station ti muto mais el mo na tubdira news ti lo siya mama taragi moruria kan pit tirgal bebirara awul mendia kalau mete kaya kan patitor git mentela channel durgi dorre dia kali bara kali belaw Hindi mara Facebook dire. Facebook to YouTubers di mo kami YouTubers ang mara kumisa sel article tir lo ay silwase agi mo bertial radio station mo ngil mo mo so amal kan pit mama may private sectors Kita usi ay no mentira ada Ada ngara. menteri ada ngara private sector. Di se club al gol to il gira la government el todo ngel waseng beral betul gel. Ka upo kam. I see. Akmal di motat sa tial recruitment di nga rango dal anggal Akum da special sugo mara email ngal beral to dal mara el musika urioreng guktarat ko. Di sel sugo mo do mesra akum balir el alm la meso is bra blur belaw. El meu recruiter ngal get akum da sen namo girel ngarngi ka email ka palmen. El moso is be o mesra ngi. Malungil example tirgal neighbor ser kita Pacific. Toguniar adala Samoa, mar adala Vanuatu, marwa el selbol temela omritmel ringo ma orange etamo malayer tirel me to asang RSE program. Australia ma. Oh, New Zealand. Ya matya ka bekar rakal way sigit. Mengarngi program rakabalment el dakal sepel ngidil kombali malal marwa apol marwa igang el dimol malal ngal gelo seme sel labong sumto spera ngal gel sel bulu etamo so ise barngi igang el ato meser tiagi den mlamo clow lo maran ma recruitment akum das wa kabalment tabi kal girel ignore tial issue May sig. len ngirin mo madangal lo asay sel level rawrior nguangarang et tirgal ngal gedro laktir to ngarang akum das yang Mo arte tele album, mo Sige, arte tir mo. sige. E ku kuara al top te ku kuara al tamlira, sa kleda mabluat ma kabulmente ki. len ngire del protector ngal ged luwer bol voluntar sri government ang malay Sige. Ilang mlani sel lururia ministry ra cultural affairs. Sigil nora Maldives. Seguida ang government announce sa to spera telang. Kudo ya government mo kudo protected de wel rigorde de masum kudo mo set mo gotkit. Ya government table mara Malu kuntas. kalau bisigit. Oh, litira dili ulmo nga boli ka kasi hindi ang kwadi ka record na mas ang ang algam. O ima kung kas tial di tuwa pa bela. Kung sa immigration na ki pare ko to si tikal tuwa pa mo tomorrow ke mo makara linga ako na Na ali record hindi ka low ice, hindi ka publicize ni kwadi ka. tial tapaten mura ko ma mura ay ka maldingi ma takara al silang bingidi blura blura ang al silang kukito ma trapa. Exactly. Kita karo sa bulu. Sel gate open. Oh, kita to guris masung nga siyempre ko to itial ka mo tatram bigel mo. Oh, Isi kita subject na. Hindi ka kadepende. Akmil sa agenda ra armasil bela. Okay. Mamlam mo si akum da si siya tara kan tribute. El mora arangal gerbelaw kay tap todo mara. El masil belaw matamlang tial government el mem temor rultring. Over sel agenda tir dia ka imolom sa dela syukari. Nga ka di mas commuting. Sir almada ibadul yuta ka gibons. Arangal gerbelaw roga or more confused tra takora syukang. Rablol mo doon ni. Abela mel mutra assistant dir ka telwid la alwase. Ngaran syukang umil regit. Neng dimlo kayo tokotokar mete tamar mereder tial belaw. Ya makitin au makau tokotong ang mesra Facebook. Bakor obda surwasing loria. Akan friends ra rubukul belaw. Tumisa da magkakalil tokora ka mental belaw masyuang belaw. Di ako mesra masil belaw. Itemod adura ambassador gen toktangara Taiwan toktangara Siawal. Imod adura guest speaker. Imod adura WHO Omar Soldao. Hal kami ngaram diak mo sa tiyak lang regida masyuang regida.
Il bekil sandel top dan klam nang rel belau kuma menggukti siya kita ang Michael Mondara klangar lagi. Mas- Especially Mondara dalam ok melamang oida sa. ang masil belam la mo part ra kablement. Masada WHO, masada military, masada artoktama. Ya hal tirgar dalat maru udad ma. Makarangar alir tirgar di. Ya, sel roller tir al la constitution sel do tira kara to la constitution. Ya ul makadre ko na isir tir shugul ngeda shugul ngar kita ul. Ya kadre ko na isir tir tatlat. Tir ka ngal nga roller tir la constitution ya kem po asi. Mendia ka bo mo sa dergi mandia ka bo mo amen dergi mandia ka mo kararingi. Mbay tiram na so isbel may metem saada. Akabal men terbelaw mang Hal kung kurso mga rawal bilo ko mo mo urtir selbek. هذا عندي قوم مسرنين شارع المدى اكتيمو شي كده القدر الليل يبدول شارع المدى يبدول يخدم لهم بدنيل واسين مال بتوغل تقور بيلاو ما كلانار بيلاو ما شيوغان بيلاو هذه قدو تني هذا غاريا بروجرام ارتيال بلاي القومي ارتيال شيوغان اي كا كي دي رانال بيلاو ما اندستند دي لا شو ما كتوب المرا امريكا بالقول سي تدي قبل القول شيء قوم مس انت كونتريبيوت المرا اوت مايجريشن اندي شيء كده اقرا subject trauma magdimulgor altal sigang me gureng asuri tiga rubak keomda suaigel bebi ratko ilgi momosada albonglel belau madasta al adro belau dia kadil gora di irigut sirgamam sirgundas maguni trigi makadmo seriously kedomda sura kabal meter belau len kada do arnal gel bela di tua baltang arngia tokora mrigel wasigel udul ngara ikela fence o mesin deringia green. Di base la history rikit, es el madangel ngara ikela fence, ya que tomo val merme. Siya makording ul morise nga kamalo tergamel teo mringa suliu. Tial magbigang oringi tergumi rogo lo tirak kersele o kodo ngira silbelau. O mededa se bom atender a conference. O man sulamigang Sen mga rogwila. Oh,